Barabara gwatirwo iguru wa Meru bakiringithanagua na maandamano ni bakinyitwe kotini ya Meru. Mugwanja baba ni bethire bakithomerwo thitango na muthiene barekwa ni koti. Mawakili mwanya mwanya batongeretwe ni wakili Kiogora Mugambi ni bagukari kotini kienda gutetera nthuki mbithi baba igoro kuringana na minister wa Karia Bwandene Kipchumba Murkomen kuruki yanto magana jathatu ni barekirwe mpene kumania na maandamano jarajaretire na mbere buntu mwanya mwanya. Muthuri Muriuki ari na ripoti eje. Ne ayuthi mugwanja barabara mbere kugwatwa ntereshe kinoru ntuko ya igoro bakegeria kuandamana bagikinywa kotini ntuko ya Narua na kuonokera ciarera. Mitigation by council. This court is also alive to the circumstances that led to the arrest and charges before court this morning. This is a misdemeanor. The accused persons are remorseful and they are first offenders. In light of the above, the accused persons are discharged under Section 35 of the CPC with a stern warning to refrain from engaging in such without proper notification to the authorities. Kurekerwa kwao gukiumbika kumania na guciritaniria kwa mawakili batongeretwo ni wakili Kiogora Mugambi. Onbeto wakili Kiogora Mugambi na aja tuma kotini na arwa kuyanto barabara gwati igoro baragwatiri Kinoru Stadium. There were 7 of them youth ba kuthitangwa na bakira wa crime and unlawful assembly na to kuja koti ambere koti number 2 Meru na to bari present to kale wakili Nyabrani to kale yawe akiuga barekeretwo theri na kinya gucokerwa mathaga jao untwaugite kinya kotini kayonere batirari na maetia na to kumba kuonia koti na ate antu barombete chairman yao na koti gwitikaniria na batu na ikubarekia under section 35(1) ya penal code yewi ko ba discharge ba kurekwa na ndio theri na bero nya bacokerwe bendere ira barare atio na ikoti kuonania koti kaya ona nya ngo bronto igoro ta kurare amandamano uwa mandamano no utwera koti kotinto byanto birathu kwa gutinjire ira ingwa na baratu barare tu ana baraba runga bana ana barabange bamwe bateteri otwaja kaunti ya Meru bakerita uge bwao konyo ntobobo. Muntu wonde dene Kenya netikito kuandamana na tutikuandamana ni untu bwo kwenda ndamu yana bara boragirwe utirio tugatiga bawibo mu betu no ntiba celebrate amashuade no ntuba mu bara boragirwe batu mashuja betu indaka nare bara boragirwe at a very young age na kirana kyonkiromba jenzi ba Meru oratira oya kandi eto register ya voter otinjira enge kwania kasongo bokiona voto kurawa na voto kwinyelwa through ballot 2027 tariki 10. Antonia Wero TV Mbeta Nele wa Kithenji.